سورة الشعراء آية كمفلا أنيتان ورمفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوء هجرة باكلاني كمناني أني بناني أني دور شهر شوال من هجرة سانكالو تنا بسونيو مغان ولون فلاناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلان مغان ناني سانكالو دورنا بسونيو ووروناي مبي دورا بغو مسئلة رجا وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على العزيز الرحيم إلى آخر الآية. كنوا درسوا جوران آية نون تفسير لا أن جوران آية دلا على وتوكل على العزيز الرحيم. أكوكا شينشي تشيدم ما كويكا كو شينشي مسكا مسمي ni ate dese fenna ni she masado ate dese fenna arrahim masami nyenne malikelay dun kasir ko ay fi jami umurika manay ka ko shinshi alaka ika ko bela ika ko be abbe shinshi alaka ika be bela alaka fa innahu muayyiduka وحافظك وناشرك ومجفرك ومؤلي كلمتك. إكا كو بشينشي ألاكا يشينشي ألاكا إكا كو بيلا ألا بي شمبنتيا ألا بي تنغا ألا بي دمي ألا بي كا كو بانغي ألا بي كا كما بلا كما بسانفي نمبي هذا مدي ni dusukun kalasi i ka ko da alaka munun be ala bunkasir fule ko defo ala bi sembentiya ala bi tanga ala bi deme ala bi ka ko bange ala be i ka kuma bila kuma be sanfe abi ka kuma korta alladhi yaraka hina taqum masaminni abiye tuma minni bejo ay huwa mu'tani bika masammin be wa makodo ila kasulaniye kayre makodo ila ikakola kama qala taala ibn kasir ko nimbe ko mi alaka kuma wasbil li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina alako cidema akoy sabari ne alaka kiriye ibe ne alaka demen koro ibe ne alaka nye koro nyabila biya yunina ibe ne alaka nyala nyabila koy isabari nka kiri koro isabari tige alaka kiri koro ne ala ibi nyana koy nyabila ako ne aya ne ode kelenye qala ibn abbas abdullah ibn abbas ko alladhi yaraka hina taqum qila ya anni ila salati masammin biyet tuma min nibe jo akwalla nyine munye
ko ni be jo kata sallima wakati mi ni be wuli ka salli wakati mi ala nyabila wa qala ikrimatu yara qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu ikrimata ko alladhi yaraka hina taqum ko ala bika joliye abika kumbele minaye abika sujuduye mana ni jolen do ala nyabila ni kumbele minato ala nyabila ni sujuduto ala nyabila wa qila alladhi yaraka hina taqum ay min firashika aw majlisika do kum masannin biye wati min ni be wuli ka boy ka dilanka ube ka sigi yorola wa qala qatadatu alladhi yaraka qa'ima wa jalisa wala halatika masammin nya bila i jole i sigile ani ni bella halaka mana ala ya yira doro ko ciden ka ko shinshe aleka ale ala minye she masai ale ala minye nema masai akasabala ka kure wa kiru kono ale ala nya bala ale ka korosili baka ale ka demeli baka abella halala ale ala nya bala وتغلبك في ساجدين قال خير واهب ناكو وتغلبك في ساجدين دون كما كو هاري مغو كلنتي الذي يراك حين تقوم مسمم بي واتم نيبه جو وتغلبك في ساجدين قالوا في صلاه دون كو الانيا بلا نيبه يلما منك صليلا وحدك ikele ni bake ka sallibe yelema minke sallila ala nyabala wa yaraka fil jamu ni be jamala la nyabila wa qawlu ta'ala nalakum masamin qurtani innahu huwa ash-shamil alim aya labani ala ko alay meni masala doni masai ay shami'un li aqwali ibadihi ala baka jonka kuma beme ali alimu bi harakatihim wa sakanatihim jon kala maga unu lere la maga usabati leon ala nya babel ala babelo kama qala taala akunni fana be kumeni ala ko masamin korota len o ma takunu fi sani ala ko iteke koshila iteke la halasila wa ma tatlu minhum min qur'an ite qur'ana kalanshike wala ta'maluna min amali ate barashike ako cide mai teke koshila ite qur'ana shikala ateke barashila illa kunna alaykum suhudan ijtufiduna fi fonne ala sere ale mbawla tumami abe nyoni kado o koina don ni yaira dor halama den kado ika fota ika keta ado ala tilobi ado ante tilo sabati alala ado ala bime be la halala ba me kuma ni ya fo jo ikado ibe kuma fo la ba be me ikado fane be la halala fana ala bado donc ni nin fora nimbe munyira jonki janto yerela ika fota ni ka keta I janto yerela la nyini yo ode nako innahu huwa shamil alim aha هل ينبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون موكو جانتو توسير كونو ني عقيدة كما دو ديفو كومي على تلو بي كانن كونتي تلو سبات على o kana mogo do kana miri ko anya a sabati ko ala temeni kella
ala be meni ke me ahli sunnul jamaa ka ita kono anta fu ko tilo be alala abe meni ke bima yaliqu bi jalalihi togo min kakani alai ahli sunnul jamaa ka aqida kono anta fu tilo te alala anta sabati de law mananai wala anta fu abala anta fu atala amba fu ala be meni ke meni togo min kakani ala ka masaya nin ka famu وكفى توسير تولا يقول تعالى مخاطبا لمن جامع من المشركين على بافونيا مسمين كروتالندو نابي مغو كما نيغونيا مغو منو نيا غالون فو مشركولا ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق كو تشيدن نمين نانا كو تشينياتي ولا مبالمو anka qur'ana famu chago nyumana de mugo min fane min be weleli ke kata dawa mabbi ala kelemto kabbato dugu koloka tuguli ka ke ciden ka sunna ko bato fe ngorete jian kono ni ala te ta bolo wore site jian kono ni sunnate kuma sugu bebe fuye e kalambali de e makala yereo hakilite yela yereo e famulente yereo e galonte la de nunu kana shege fili nunu kanika ko la jola afule ya kafiru ko cide nyere macinya fo na fora ko ba ke kamin fo e macinya fo e fana ka delila de bobolo I ka delaw de bobolo ibe kuma fo ye dela fo ka fara ko kan ki tora o kan ka farifoni yere de dima farifoni ko dima ka kuraji dima I ka sabati ita folika o fora cide nyeko ala bank afanye ya kan kuma nyogonya mushriku ye mingalon fo ko ciden ni minna na ko cinyate wa annahu ifta'alahu min tilqa'i nafsi ko ciden yo o dila yerede kuye ko nin qur'ana ayerede ka dila fende doro ayede ka bara de doro ka atige ka bo ayere ku doro ka fo mo ye aw annahu ataahu bihi ra'yu min al-jinn ube ko jinna shetane dore nananai ko jinna do de be jinna shetane do ko de ba ke ka qur'ana jigi ciden ka fanajjaha Allah subhanahu wa ta'ala janaba rasulihi an qawlihim wa iftirahihim aw alaya aka ciden fa aya ka ciden fa defa mushriku ye kuma min fo u ye galo min tige ala masami senale aya ka ciden kan fela defa ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله ألا يا حكلي جيكي كان كباريا كو تشيدني منا نكو أبورا على دفع وأنه تنجيله ووحيه نجل به ملك الكريم أمين عجيب كان كباريا كو قراناي علي ألاك جيكي فنده كو قراناي ألاك وحاو ده كم ملكيا بادو ده جيكنا نو قراناي ملكيا من يدانا باي دانا يا ماي ملكيا من ناكبو وأنه ليس من قبل الشياطين كان كباريان آيان كونوفنا كو شيطاني كو قرانا ما بو شيطاني وفده فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم بس كي شيطاني نين قرانا با من فلن نيا كانوتي شيطاني ولا وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويسابههم من الكهان الكجبة شيطاني بي جيغي مغو منون كا مغو منون يا شيطاني يا چوكو كلني مغو منون بي كومي شيطاني هذا ما دي منون بي كومي شيطاني هذا ما دي شيطاني بي جيغي ولودك كولون فيلينو غالون تيغلاو كولون فيلينا غالون تيغلاو شيطاني بي جيغي ولودك مي تشيدن تكوي ورياتو ولهاجا قال تعالى نند قصلكم مسمن قرطان هل انبئكم اي اخبركم ala ko cide ma yalin ki kibariya ba ala man tanazzalu sayatin shaytane be jigi mugom min kan ka tige kala halafuya ni ya tige ka Allah halado iba do ko cide ni minna na shaytane jigi fente shaytane sai jiga ka shaytane be jigi mugom min kan ka la halafuya ala ko tanazzalu ala kulli afaki afin shetane be jigi galon tigela jugu junubu to shetane be jigi odeka
ni ya ko mogo shetane tigi ko jinna tigi de ko kolon finina do ko turabu danado abe ko dogole mfo aba mogo kibariyani ko dogole abe lajjeli uke galon tigela jugu junubuto galon tigela jugu junubuto galon doronte de al afak bi shigati mubarak galon tigela jugu junubuto شيطان بيجيو اوديكا اي كجوب في قوله وهو الافاق قالون تغلا دو مؤمن قالون تغلا كما ولا اثيمي ني جنوب تورو هو الفاجر في اقواله من جنوب او فاجر اكته ولا akakuma foto قالون تغلا akbarake جنوب تو فهاجا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان nunun tigla mo shaytane be jigin nunun de ka kolon fidinaw wama jara majrahum min al-kajabati wal fasaqati ani mugo munun be komi kolon fidinaw chogo galon tigla fashiru fa inna sayatina aidan kajabatun fasaqatu parce que shaytane yere fana galon tigla u de fashiru de shaytane yere galon tigla u de fashiru de donc be jigi munyogona galon tigela fasiki de ka kolon filinaw ay yastariquna sam'a na'am yulquna sam'a nube femmeta purti sanfe malikiyaw be alaka latige munum fo nyonye sanfe nu yem ni medrobo purti ka jiginay ay yastariquna sam'a min as-sama'i ibe femmeta fillameta ubo purti kabo sanfe fa yasma'una al-kalimata min ilmi al-ghaibi ube kuma kelemme ko dogolemme na ala malikaw be alaka ko dogole munu fo nyogonye sanfe ni ala malikaw dogole la dona ko dogolemme ko be na ke dugu koloka jinna ube yele nyogonka nuyo o ko dogolen kuma kelemi me fa yajiduna maha mi'atal kajbati ube galon kemetige kafaraka ثم يلقونها الى اوليائهم من الانس وكفي اني حدما دم منو be barake ñogon fe be kuma im bila katuma jinna shaytanen nunu fayuhaddisuna biha fayusaddiquhum an-nas o hadama den shaytanu munu fanani jinna shaytane be barake ñogon fe ale fana beke o kuma im fo hadama dewnye o ba cinya tigiya في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمات هذا ما دمو فنا بني هذا ما دين شيطان تشيا تيغيا اكا فوتا بلا نين خايبو كما كلمين بن سبب ما دي او كوس علي فنا به هذا ما دين شيطان ان كما فوتا بمنا كما كلمين مينا سانفي التي سمعت من السماء كما فوتا مينا سانفي ني تشيا كلي ني ايو او فو او تشيا كلي مبورا سرافي e wasa hada madawum ba aleka galom do mina wacin ya kelen koso kama sahabi jalika al hadith ani aisha radhiyallahu anha komi hadisat sabatira wala chogomi kabo amba shetu bolala kaje kabo ma sala nasu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhan amba shetu kom mo yetti den nyinin ka kolon fidinawla fa qala innahum laysu bi shay shiden ko kolon filinaw te foye la turudana kolon filinaw foy ute foye qalu ya rasulullah mo ko cide mo ko yala ka cide fa innahum yuhaddisuna bi shay yakunu haqqan ko kolon filinaw be ko do fo be ke cinyade fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma ko la kataruna kishibaka tilka kalimatu min al-haqqi ako ka kuma kelen kelen munun be ke ube cinya kelen kelen munun fo ako oye cinya kuma de yaqtafal jinniyu ni jinna yo purti kabo sanfe fa yuqarqiruha ila wajin walihi na aba abila ewa aka wali ani ewa hada mademmi abisi nyogomi hada mademmi nani hada mademmi be barake nyogon fe abo okuma kele mbila atilo kono ka kari karati dajajati komi ni she abe ku ewa kashika kuma chogomi komi anto do bambaran kanna abo kuma mbila aka ewa barake nyogo hada maden shetane tilo kono komi sheka ay a joge na be kamin fo prokoro abe kamin fo quoi wala sheka kaka
abe kuma imbila ani hada madem min be baraka nyon fa abe kuma imbila o tilo kono komise kankaka fayaqlituna maha aksara min mi'ati kadibati o kulun filinayin fana nin cinya kele abe fi galon faraka galon min kacha galon keme abon nyagambala ko faraka wan nabi hurairata qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aburata ko kunna binyuma alaka tanuna kisibaka qala ija qada Allahu al-amra fi samai kiden ko ni alaye kodo latige sanfe ko abeke dugu kolokan darabal malaikatu bi ajnihatiha qudana liqawlihi malikaw bu ka kaman goshi nyona ku yere majigala ka kumaye ka annahu silsilatun ala safwana malikaw bu kaman goshi nyona kaman kambe bo komi niye ne nego jologo niya sama faraka be kamimbo hatta ija fujiya an qulubihim fo malikaw bekri ni ala ya kuma fuye sampe konni beke dugo koloka kaybu kuma nu ya alaka kuma imedro ubo kaman goshi nyogona akambe komi niye ewa nige jologo ube ala ye kuma min bila kanuma kuma imbeke utilo kono malikaw kan tilo kono komi nige jologo niya sama faraka no kera malikaw bekri ube abe jabe tige ube kiri fonni joro bora udusukunna wakati min qalu ma ja qala rabbukum malikaw be nyugo nyininka aw tige alaye munfo qalu lil ladhi qala al haqq malikaw ba fo antige alaye munfo ayati nyade fo wa huwa al aliyul kabir ale de masakorta lenye ale de masabay ni hadisa nya sarahu kitabu tawhid kono ante minanni hadisaka kitabu tawhid kono bo anko malikaw be kuma min mina nyogoma ani qur'ana fana ka wahaw min be di jibrila maka jigi ko kele wonte de parce que ninni fora mugo ba fo sa ko ala ko ewa qur'ana be fo aw ko qur'ana be fo jibrila de jibrila bena fo ciide nye direct ate fo mugo were bo akko tuguni ko ni ala ye ewa kumana ko malikaw be ba me sanfe don ke bo yo faraw ka bo nyogona latige to munum be ke jiya kono ani qur'ana wahaw min be jigi nabi nyum ka ko kele wonte latige ko munum be ke jiya kono dugu koloka o de be fo malika wiye qur'ana min ni ala yere ba fo jibrila bena fo cire nye direct anu ulute kelenya ni jibrila te malika site qur'ana imme qur'ana ala de ba fo jibrila be jiginai annabi nyum ka min ni nyede kala tige towde min te qur'ana min te wahawiye donc ni amalika wi ala ka kuma men ni to wala bebeki nu bora wiyere kalama ube nyugo nyininka anti gala e mumfo uba fo cinyade do parce que ale kam man kuto cinyade ale ka kuma be cinyade o hola aliul kabir fa yasmauha mustariqu sam awa ciden ko mo munum beta femme ta purti sanfe o ben nin cinya kuma inde mesisa o mustariqu samu hakaja ba'du fawqa ba'di munum fana beta femme ta purti sanfe ka jiginai e wa ciden ko be yele nyugon kan nin coko de la min ya hadisa ma fulanye ciden ya abolo konu kete sebawye ube yele nyugon kate de kata sanfe ciden ya abolo konu da nyugon ka kata sanfe ko jinna setane ube yele nyugon ka kata sanfe o coko de la فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته donc min be jinna be setane nunum be sanfe kata sanfe ni oye kuma yimme latige kuma yimme malikaw bolo ale be min ba ale koro abe kuma info oye min bo fana koro obe kuma info oye hatta yulqiha ala lisani sahir aw likahin donc kuma ewa setanu ba mina nyogon yatede fo beta kuma bila dabali kala nenka ube beta bila kolon firina nenka fa rubbama dirakahu shihab akacha nimmal ewa setane min be sanfe hada jinna setan min be sanfe na ye kuma impurte kame sani aleka kuma info mo ewa jinna ma min ba duguma dolon tasuma la mai be kwala qabla an yulqiha sana ka kuma info aduguma tay dolo imbe kwala aba fa doala uba ba fa o kuma inte seka jigi وربما القاها
qabla an yudrikahu akacha fana shaytanin min be sanfe akacha fana waqtu dola sani dolo in ka kwala kale faga iba sora ye kuma injigi kafo adugumatai fa yakjibu maha mi'ata kajibat wa fanana galon kemetige kafaraka fa yuqalu alaysa qad qala lana yawman kaza wa kaza donc ni alaye ewa ochinya kuma kele abe galon kemetige kafaraka donc aka kuma wula no kuma ewa ochinya kele no o kera chinya o bora a semfe hada madum be mun fo ni ko kolon finina galon tegala ba fo est-ce que dondo la madele kan ni fonya makewa mais aye galon hakke jumantige hari odo dersu temene ni dersu cendale doyen wole foli temenen ko fe akombe do kiyebe tawhidi kuma minna tawhidi wole minna jamana in kono aku ulu fe ko akera odo nyere ko ewa do so fula de do sogo fagalaw de kongo kono la u fola de beta nyugo fe sogo fagayoro la mais u teta bada u be kolon fili de ke ko to kele ndo nye kolon fili ke ko akwa to kolema ako bi ibe sogo min faga ikamugo taje bi ibe sogo min faga ikamugo taje ko tale kongo kono la u farla ka bo nyogona be donna tuna sha bebe asogo nyinina alaye akam marafa kishe alaye marafa ci min ye kuma in fare de ko akan mugo taje de kishe tara do ode kunkolo kolo kaci min ko bi ka mugo taje de ale ka kishe ale ma dawa kama kale fare yi ale ye fendo de ya atumba pe ko ewa ye marafaci o de la ja atonyogo imbe tuin kono ale nyata la kishe tara do de kunkolo la kaci uyata kungo kono na sani kase doctor sora sara ako yen kaba ko ako kera ulufe odo ikamuguti ka sogoje ja sogo kera yerede sogo basara galo me unyate wululaw aye tiya kele munum boro sen fo be ude fo kasoro galon keme de betige ka faraka uba fo yala manni fo yala nimmake fa yasduqu bi tilka al kalimati allati sumi'ati min as-samai awa ube kolon filinai ube dala aka galon tobe nyata la de ube dala ni aye chinya kuma mimme kabo samfe na yo fo mo ye ube dala ni oye wani aisha tani nabi sallallahu alaihi wasallam karisamina kabo amba aisha tama kabo nabi malaka tamna kishbaka annahu qala innal malaikata ako ciden ko alakan malikawu tatahaddasu fil anan ay wal ananu al qamam ko alakan malikawu be kuma kabanugo kono bil amri yakunu fil ardi ko min beke dugu koloka ubofo fatismu sayatin al kalimata shaytanin be kuma yimme fataqurruha fi ujun al kahin abeta kuma yin sabati kolon filinain tilola kama taqurru al qaruratun kama taqurru al qaruratu abekum buteli ni ye fendo akono abedo akono chokomi mana abek awa kuma yin foto ewa kolon filinain tilo kono abekum ni be jijigi buteli la abe kuma chokomi fayajiduna maha mi'atan kadibati ulu fanana galon kemetige kafaraka mbalmo kolon filino fuleninde galon tige lawde do de ube cinya kele munun fo were shetane ube cinya kele munun me kabo sanfe abe ode me ulu be galon kemede tige kafaraka uka kiriye jumae ciren ko mane ataka hinan falamu tuqbalu law salatu rabayna yawma akoni mugo tora kelon kolon filina segere ayem min fo ima dala yerede ciden ko min tara segere ale yerete de min tara segere e ka sallite min tilebinan alamma ko siti ka sallila tilebinan ni tara segere doro akani ka ko laje yerede mi tara fe ube aya lajere ma cinya tigade e ka sallite min tilebinan hadisa salen do muslimu ko
hadisa ni riwaya dola ciiden ko man ata kahina aw rafa fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam akoni mo min nana kolon filina fe aye kaybu min fo ko dogole min fo idara la iya cinya tigiya ciiden ko qur'ana min jigina muhammadu kay kafirana we ibora dina ko kafirana ni qur'ana kafirana qur'ana chogodi parce que ala ko qur'ana ko qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah ala ko danfin site sankaba wolon fulala danfin site duguma ko lol fula min be ko dogole ndo ni ala kelen bewte ni nyenye ko dogole fo darola yo qur'ana galon tigaya ube ma galon tigaya yo qur'ana galon tigaya donc ye kafiri ninde ko so ni mo dara kolon filina ka kumala ye kafiri i kafirani qur'ana awa ciden ko laysa minna man tatayyara aw tutuyira lahu wa laysa minna man takahana aw tukuhina lahu wa laysa minna man sahara aw suhira lahu man ata kahinan fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad arawahu al-bajjar bi sanadin jayyid ciden ko mo tando ere mo min bettere yake silamo dotiye ube ni ebe ubeta mogo ibeta mogo fa bettere yakiye kite silamo doye mogo tandoye mogo mimbe kolon filike ube ibeta mogo mi fe mimbe kolon filiye itandoye mogo tandoye mogo mimbe dabalike ube ni eni mogo bilala nyona do ubeta mogo fe ube mogo dabaliye ite silame tandoye ni mogo min nana kolon filina ma ye min fo ya cinya tigiye ikafra ni qur'ana ye kafir de awa kolon firina nyere ka kiriye jumae indi ali ghaib aye ko dogolen doni de wele kata yere makafiro mo ba fo ko alebe ko dogolen do ka ko dogolen doni wele kata yere makafiro emin beta sigre dara la ye kafiriye ima dara la ka sallite mina tilabinani galon tigala udero aha waswara aw tuma mi alaye setane be jigi mo munun ko kala halafule ni abdurrahman sadika tawsirta bo ako setane be jigi munun ko kala halafule o ka kuma fota wala galon tigela o ka ewa ko ke tawla junubuto ciden bo chogola ciden kala hala ani ewa setane be jigi munun ko kala halaka janyonya donc min jigi na ciden baki kam min fo oye qur'ana de wala ka jigi fende setane mo jigi koy setane be jigi mo sugu munun ka oye nononde awa jamana in kono abo choda no ba fu mo ma jinna tigi ube abe jinna tonna mo man ka sallaka de akana sallaka na sara de mushriki sara kafiri sara munun be kantigale ke fe ngure lana allah man jabaha li ghayrillah kidin ko lay mo danga mo min be kantigale fe ngure min ta alay inna atainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar ala ko ka salli ka kan sogoli ka alede kan sogoli ni ewa kan tigeli beke ala kilim pewde mo be kan tigeli ke fenwore minte ala ya be mushriki kafiri ba fo munu majinati go be burusula dugu mo be ndella ka dugu mo do ka ojo mume o be nakade ko mogo tuma musumina la ko sisa nama janto dugula ko ba fo minna jinnato ni jinnatigiya ko donna mogo sorola muso wala dugu en kono munum bala de o dugu mogo ye nyugonye alimamiu dugu tigi kumanda mun bufe alimaminu dugu tigi u beye nyugonya alimamu ni kalambago ni karamogo nu dutu ye nyugonya ewa uko anka ewa adesonta mogo anyame ko jinnatigiya ko muso do bala dugu in kono ko akumara seda kanan ka dugu kono dugu karamogo be bennaka na ka dugu tigun ana ka nyema be am bennaka muso yera la na sara dugu kono mo kana ko ka kasanka mo kana sallaka kafiri sara mushriki sara ante sallika ulu yo decision deta fama munun bu fe kata saruma am bennan de lanka dugula mogo sara jinna tonna anti ko ante ikasanke ante sallika anti do anka silama kaburu sawla ibe di demisenu ma doro beta kungo korona yoro dola yoro min kajja dugula doro ka dinga do se dribe ku min na ki fila kono ni o decision tara o kama ba dabila
hari no de so mata dugumina ewa ni eko eye silama de ibe muso do ibe cheche do ko jinna to ani ewa jinna tigiya ko abo tonde kono nasara kanata ka janajala de kana sallaka kana duaukai kanata ka janajala kafiri sara musriki sara a kafiri sara musriki sara galon tigela sara junubuto sara kana duaukai de ambe min fo oye wode ko fe tuma ma bora jinna tigi ayulu kam man kutu fo ka kolon filina fo la turdanaw bebe nin kono hadisa sahada nywe beta iraya wa qawlu talaqufi alaku waswara yattabi'uhum alqawun parce que makka kafir yo fana fo ko cide nye donc le danade wa bakke ka ni min fo ko ala ye wa hu chale mala ya leci ko be donc le dade la ala yu jabo yoro fana la ako donkili dannaw fili bantu de be tugu donkili dannaw ko donkili danna be yoro ibe jama sor donkili danna no fala ko be fili banti jinna shaytan fili bantu ne hadamare shaytan fili bantu de be tugu donkili dannaw ko o ka mo munun tugura ci don ko do kala jeke wule mere fili banti o dia قال خير واحد الكفار يتبعهم الضلال للإنس والجن دون كبان كو هاري كلنته كو كافرون هذا مدن في لون دبي تغوكو جن في لون دبي تغوكو وقال إكرمة كو كان سائران يتهيجان فينتشر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس فانجل الله والسوارا يتبعون القاون إكرمة كو دونكلي دانا فلا دو دي تومبي كو أولوتي فوي لا نيلا غوسيليتي نين دونكلي دانا علي بي كابيلا دو لا غوسي نين دونكلي دانا فنا بي كابيوا جما دو لا غوسي هذا ما دونا كو على آية جيجين والسوارا يتبعهم القاون أكو دونكلي دانا في بانتو دي بيتو فناكو hadamaden filibantun jinna ewa setan filibantun ulu de fana be donkili danna wono fe alam tara alako emaye annahu fi kulli wadi yahimun ewa galon sugu be togobala galon sugu bre mana kuma don ewa mana donkili be ube sogoba bela ay fi kulli laqawi yaquduna mana ko be ani mana kuma da ni kuma lankono sugu be ube soko bala donc li danna ba dado mana kuma bela abe soko be bela qala li hasan basri qad wallahi arayna awdiyatahum al hasan basri ko wallahi ko alaye e wa dinga min fo ko donc li danna ku bu soko be ko bela ko alaye ka ko udo koy ko wallahi lu ka ko udo التي يقودون فيها أو وبتشوف بكم كونوا كولو يودو مرة في ستمة فلان أكو سين دولا يبي دونك لدنا يري أبيك كرسانني فو كابورتو كانني كوبا سامي فين سورالا دونك لدنا وغتو دولا أبوسر مغدون ننيلا أنا سبتلي ومرة في مديحة فلانة وغتو دولا أبوسر وبيك كرسانتنو ubenin tanu yanfe watu dole benin lagosi yanfe ubenin tanu benin lagosi yanfe akon ninde ukako be choko be komina ni mo kelen kado ko jiya donkle danna munun fule ninye jiya tanu kela munun fule ninye jiya lagosi le kela munun fule ninye o tese kam mo shitanu kike fenya la mimi ke minye o tese kam mo shilla gosi kala gosi ni kike fenya ala mimi ke minye chide nyere tilela ceedo nana ciide ma konso ciiden ko fentimbolo nimba dima de ako ciide nenne mañi de inna lisani inna madahi jainun wa inna jammi shayinu ako nettanu ni ninne yittanu ima sirila de ni ninne yilla gosirale ciiden ko jakallah ako teye de waye ala de ni ala de yittanuna ni ala de illa gosira me hada made afu ete woye ala de donc yi kan ni ndodoro ma jamuli kala mun tanun kala fu mun fulen ni
ni ala de yi tanuna ni ala de yi lagosira hadamaden nete ube mogo do tanu galonka ube mogo ewa mogo do nani fu ko parce que ma fen soro ela ali hasana basariyen nin fo wa qala qatadatu ko sha'iru yamudahu qauma bi batili aku donkli dannabe mogo do ewa tanu fu galonka wa yajummu qauma bi batili abe mogo do fana lagosi galonka donc li danno bolo cogode la awa ala yu jogo were fo donc li danno jogo were fo wa annahum yaquluna ma la yafalun awa ube fem fo fana uma minke ube fem fo uma minke ne karasa tamte ne karasa kete abarika million na kasura tigi mar wa kalendam nyen ninkete ni yoro la yamfe kasura mafoike ube fenfo ma minke ani ibn abbas aksaru qawlihum yakjibuna fihi ibn abbas ko tanunu kelanu donkle dana ko ka kuma chamu be galonde tegala ube galonte ko ka kuma chamala wa haja alladhi qalahu ibn abbas radiyallahu anhuma bun kasiru ko ibn abbas fule kam min fo ala ka je kabu fula bema huwa alwaqu fi nafsi al-amri akun ni yere de be kene kayre jati akun ni yere de be kene ka فإن الشعراء يتمجهون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم أقول دونك لدنو بن ويري ما جموني ewa kuma udoye kasoro kuma nunu ma bo fere ama bo uluma wala anhum ama bo ulufe ويكسرون بما ليس لهم وبيتشايلك كفندو دو يري makasoro maduma abarika wakelena abarika ewa wa mido kelena abarika abiobiyena kasoro fe madama ubecha yalike katu yerema ninkeranye ako kasoro o make o chokola wale haja jaa fil hadith akon ninde kosana na hadisana lan anyam taliya jawfahu ahadihum qayha yernihi chiden ko dola kele ni iki konofa nena nin fon neimbe ewa boyinofe ka boy kono la ka boyino fere khairul lahum min an yamtaliya shi'ra ode dakara katamiki ikono fa donkelela ode dakara katamiki ikono fa donkelela wala donkeli danna ta fa na fule ube chogobe kuma sugube la udabe kuma sugube fo uka donkelula ube kuma udo fo ma minke fana ewe ube mo do tanui ane tanuni manka e kulu sodoro ke babugola ni fa bugola ba fo anyona do udente ikara ni emuso ke bange baga batolae uba fo ko anyona dangadete anne dangadete sirala bate mo minta ba yere do mo minta fa yere do no te sirala ki la gosi fu ki bo ikabaka wolo yala ki boy fa ka wolo yala bo ke e halala de ni muso bike ubeke nyamugo denye e bange baga batola numu so beke danga denye ewa nyamugo den fana na yuso ubake halalai danga de na yuso ubake do denye sinji tigela na yuso ubake sinji tugulai sinji tugula ni muso beke sinji tigela benin chogoda dalon be chogobe ewa donkili yorobela kuma sugu be ubafo ube kuma udofo uyerete minke abdramani sadiko kube che fariya fo iba soro donkili dana le donkili dana nyon jitote ta abdramani sadika tawsir tanina akube che fariya fo ka che fariya tanu iba soro le nyogona jitote anyona jitote abe ewa minye yere tanga bagaw kal yere tanga ka fo kama jamu iba sura le yere facilité wa yaquluna ma la yafalun ube ko de fo ute mununke min fana wa yasuarau donc le danu fana tay ninye wal muradu min haja la nyini bun kasir ko la nyini ni yorola anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi unjila alayhi hadhihi alquran laysa bikahin akol la nyine munyene aya nununa ciden minni ala ya qur'ana jiga ka ciden te kolon filinai
ولا بسائر تشيدن تدونكلي دناي لأن حاله منافي لحالهم من وجوه جاهرة باسكو تشيدن كالله هلني نونو كالله هلاتي نيغونتا أكالله هلني نونو كالله هلاتي ute ewa shirala yere nyogon shirala ti nilla hala bangalunye kama qala taala comme ni ala yere ya fo togul masamin korota leno wama allamunahu shi'ara wama yanbaghi lahum ala ko ale ma cire la dunya donkili la de ani donkili fana manka fana in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin min be cide mbolo ninte foye ni foyte cide mbolo ni qur'anate foyte cide mbolo ni ala ko sumate ani qur'ana min bangalendo minne ala ma la dunya donkili la de ani donkili fodi yere manka min ba bolo ala ko suma de ba bolo min ba bolo qur'ana de ba bolo qur'ana min bangalende wa qala ta'ala ko innahu la qawlu rasulin karim akun nin qur'ana ye cide mbado de kakumai min ye jibrilai wa ma huwa bi qawli shari qur'ana te donkili danaka kuma ye qalila matuminuna mu'min belli man ya kallimani aw kallimana kaddo mu'min belli man ya wala kaddo ubi akallimani ya kaddo wala bi qawli kahini qalila matazakkaruna qur'ana te kolon filina ka kuma ye ne akam mirina ka tashi kaddo mu'min be mirawla mu'min be tashawla o kaddo tanzilu min rabbil alamin qur'ana yede ewa masade jigi fenye dan fembe tigi ala de jigi fenye qur'ana dan fembe tigi ala wa innahu qur'ana la tanzilu min rabbil alamin qur'ana jigina kabo dan fe tigi ala de fe najala bihi uruhul amin jibril danna yama uri jigina ni qur'ana ala qalbika ka jigi dusukunka litakuna min almunjirin purika ke bagabali kelay bil lisan arabi mubin qur'ana jigina arabu kanjelendela arabuka ila an qala fukata alako wama tanadalat bihi shayatin alako shaytanu ma jiginin qur'ana wama yanbaghi lahum in qur'ana jigini makka wama satuna utesefana innahum shaytanu an samu ila majulun qur'ana be me ka bo yoro men uno yoro ulu ma bonendo yoro la ila an qala fo alaka fo hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin ya lan kawkibara shaytan be jigi mo minka tanazzalu ala kulli afaki asim mo min ye galontigala ka kumala mo min ye junubu to aka ke wale wala shaytan be jigi odeka lo kuna samwa ube femme tade turuti waksaruhum kajibuna chamanye galontigala ude waswarau donc les dannau fana yattabihum alqawuna fil bantu de betugulu fana la alam tara emuye annahum fi kulli wadi yahimuna min kuma bonda be betugobala wa annahum donc les dannau yaquluna ma la yafaluna ube ko do fawtem utemununke ube fonan siria fo ulu yerete fonan siria ube che fariya fo ulu yerete che fariye ube do denya fo iba sora le yerete do denye benni be kala hala benin chogodela wa qawluhu ni alako illa alladhina amanu wa amilu salihati na ko fo mo munu limanera ni donc le dana munu kera mu'minu ye u ye bara nyuma ke parce que tiren tilela baytul kala u do tumbe tuma mi ala ye donc le dana u lagosi anana baytul kala munu tumbe tiren tilela nulu ye mu'minu de bara nyuma kala u de nu be batu dila ka kafiru lagosi ka kafira lagosi ka islamiyat tanu kama jamu ka tiren tanu kama jamu ala nana ulu shembola ulu sente lagosi le na de illa alladhina amanu fo baytul kala donc li danna munun kera mu'minu ye wa amiru salihati aw kasufu ye bara nyuma uke qala khayru wahid inna haja istisna'u bima taqaddama wala sakka annahu istisna'u doni kaba ko ni nye istisna'u mana min fora ni nye de kan ni mugo fo kulu bo ola bon kasir ko sikata la ode fana mugo munul la gosira de nunu fora kulu bom donc le danal la gosila undela walakin haja istisna yadkhulu fihi suwara wal ansar wa ghayruhum akon ni min fulen ni alay mugo munu shembo donc le danawla ako sikata la ko madinan kawka donc le danaw al ansaru madinan kawka donc le danaw ulube dondin kono
donc li danna nyuma kono ani wulu tana hatta yadkhula fihi man kana mutalabbisa nan ko donc li danna nya fa ko baytul kala donc li danna munun tanuna baytul kala an kan bode man ko ciden tilela baytul kala utumbe munun tumbe baytu dila nyafo ngo munun tumbe baytu dila ka silamiyat tanu ka silamaw tanu ka ciden tanu ka kafiru gosi lagosi ka kafiru lagosi ka kafiriya lagosi ulu ye baytu de bo ani jamana kono donkili munun donendo amma fu ode donkili danna munun be jamana kono hari ni mo mi islamada be donkili da sugu minke ni gatar wuno fu foli fe wuno fe hari ni e islamite kafiriye ye junugo to de we donkili haram welende ali qinaaw o ba fu lu tamali qinaaw munun banka jamana in kono uni shar so e wa shiru fanate kelenya ulu tay qinaaw de qinaaw ye haramude musoka donkili da kambe yere gitaru bu nofe musiku bu nofe ngonu bu nofe uba fo malikina wo ya haramude min ba ke harin ni ammi labbo islamiya kunu ye islamai ibe qina minna ibe fashiga ni junbu ni haramude la donc li danna mu'minu munu fulen ni nonu ye baytul kala de ube baytu de dila ka islamiya tanu ka ciden tanu ka kafiru goshi ka kafir yalla goshi madinan kaw do tumbola awa hari jahiliyala donc li danna baytul kala munun tumbe jahilu tilela nu be islamiya goshi la goshi ka islamiya goshi ka islamiya la goshi o ko fe utubira ka bo ola ko ka baytu yele makka ke islamiya tanuni ulube donni haya ko illal lejina amanu wa amilu salihat ulube donni haya kono bun kasuru bu do misaliya fo awa ko ka donc misaliya fo no ka baytu misaliya fo وكذلك وكان متلبسا من السوار الجاهلية بجم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وخلا وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من كلام الشيء أقول بيت الكلام بدون النهار بيت الكلام منتم بالجاهلية لا نوتم بالسلام يلا غوشي كسلام ولا غوشي نوقف أننا توبي وشاغرا كتا علما wotumbe komina ubora ala uye bara nyuma ke ka ala kosuma kosobe wotumbe baitu dugu mununke ka ala kosuma bila ulun nola ka silamiya tanu bila ulun nola ako ulu fana be donni aya kuni sisina kono fa inna li hasanati yujhibuna sayyiati parce que bara nyuma abe bara dugu latare wa midahil islam wa ahlihi وأمدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كجب بجمه أو أي إسلاميات كسلامات أتم بالسلام قالوا من تيجي كسلاميات لا غسلم منك أتوب لين كفى أي إسلاميات كسلامات دونك أكا إسلاميات لا غسلين نولا ولو فنا بدوني على آية كما قال عبد الله ابن جبير كم ينك وقت باكي كسرنا عبد الله ابن جبير يمين فو عليك الجاهلية لا أتومبي تشيل لا غوسي كسلامية لا غوسي متوما من السلامية را أي سلامية تنو كتشيدن تنو دونك وقولوا دوني آية كن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وفنا بدو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ألتون يمغو منون كجوية تنكا جلي كتم تشيرين كا أبو سفيان تنبو أولولا وهو ابن أمه أو أبنان كدين دي تشيرين صلى الله عليه وسلم وأكثرهم له هجوا أو أتنبي تشيرين سغوفنا كالله وسكتم بكا فلما أسلم لم يكون أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم متمام أبو سفيان السلام يرى مغشتون تي من كري أبو سفيان كتيرمبو أياكم وكان يمده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه أتنكر بتشيرين تنو أكلم كوفي ناتم بتشيرين لغوشي السلام يالين كوفي أتنكر بتشيرين تنو ويتوالله أبتشيرين بسنغنيا بعدما كان قد آداه
fen ko fa tunye ciden jugoya li ko fa yele manaka ke ciden kanu bagay wali haja qala taala ninde ko sala ko illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakarullaha kaseera akofo baytul kalamunu nu li man yara wiye baranu make wiye ala ko suma kosobe tela manahu zakarullaha kaseera fi kalamihim doko ye ala ko suma kosobe ka kuma wala wa khila fi sha'rihim doko ye ala ko suma kosobe ka baytula wa kilahuma shahihu ufulabbe kakene mukathira lima sabaga wiye ala kusuma min wala kusuma chama min ke ka kuma wala wiye ala kusuma chama min ke ka baytula ubi fin tuse min temena ubolo wa antasaru min badi ma julimu awa uyu katajuru sara ukelen ko fe utonyalen ko fe uyu katajuru sara qala ibn abbas yarudduna ala al-kuffar alladhina kanu yahujuna bihi al-mu'minina ubi araduke kafiruka kafiru munun tumbe baytu ke kam mu'min yalla goshi kam mu'min sogo ulu fana be baytu dila karaduko kafiruka wa haja kama sabata fi shay'in nimbe komi min sabatira hadi sahlen kono anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li hasana kidan ko hasana bun sabitima uhujuhum ako kafiru sogo ula goshi aw qala hajihim wa jibril maka ako kide makafiru sogo ula goshi jibril la paralembika wani kabe ibn malik kabo kabe ibn malik bolo annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha azza wa jalla qad anjala fi shu'ara'i ma anjala yaro kabu ibn malik afana baitul kalade tuma min aya jigina baitul kalaw ka ko lagosi kabu ibn malik ko cidema awa ako aya do jigina donkili danauka aya min jigina wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina yujahidu bi sayfi wal lisanihi cide nyaayira kabu ibn malik la aya min jigina ka donkili dannaw lagosi aw shentola parce que mu'mini ibe jahadu keni ka bamure ibe jahadu keni nenye walladhi nafsi bi yadihi nkal nanim masannim be masammin bolo ka annama tarmunahu bihi nadha nabuli aw be ka kafirun ka kuma munun fili kafirula abe kuma be binye kala de filula aw ta shentala de aw be baytu munun dila ka kafirun lagosi ka baytu munun bila ka kuma munun fili kafirun la aka baytu la abe kuma abake ka binye de filula o ko fala ko sayalamu alladhina jalamu ayyam qalabi yanqalibun akum mogo benado mogo munun yetto nyale kelamuye ube yele makata yoro me benu ka yele ma yoro benu ko ta yoro do yama nimbe ko ni alako yawma la yanfa'u jalimina ma ajratum alako yawmal qiyamah don to nyali kala ika ujuru fote foynya ye ika ujura fo ate foynya ye ate foyna fayma la wa fi sayana nahja salen kono anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa julum fa inna juluman julumat yawm al-qiyamah ciden ko bawma ya yire korosi tonolima tonyali ye dibi chaman de atigi ka qiyamah do qila al muradu bihim ahlu makkah do ko nilla nyine ko ala kambe makkan kaw donkili danaw de baytul kalado ma wa qila alladina nin tonyali kelaw do ko ala kambe makkan kaw de ma wa qila alladina jalamu min al mushrikeena do ko ay mushrikum munun kera tonyali kelawye wa shahihu anna hajil ayatan ammatun ala kulli jalimi mun kasiri ko min ka kene ni aya yi gorobali da be tonyali kela bedeka aya yi be tonyali kela bedeka fokata tianwuli inshallah haketo bala parce que anye dersu tele ya wakati koso subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk